Ake ngibingelele ababukeli abakhona emakhaya okhuluma umthandazi wami effective eMpumalanga. Sengivukile ababukeli abakhona emakhaya egameni kaJesu. Nedi engicela kini njengamanje ukuthi ubhekise ikhanda lakho phasi. Moya ngcwele egameni lakho Jehova namandla Nkosi amakhosi. Nangumbulo khona khona ukula phakade uvukile emhlekiseni ufuna umsebenzi. Into zakhe zihambe kahle mongcwele ngiyamkhuleka egameni kaJesu ukula phakade makwenzeke imanga mongcwele aphumele Nkosi amakhosi bese ubekezela Jehova namandla mkhulu esabeka. Lezo mhlaba nokunzima okukhulu lalanga kahle kavuka kahle Nkosi amakhosi anempahla zokugcoka kanamali yokuthenga ukudla azibhegeza Nkosi amakhosi nalahlala khona mongcwele emendweni ngehlukumezeka kunzima kusemnandi Nkosi amakhosi lapha gane khona kula phakade wesilisa bamhlukumeza bamfuna imali ngapha ngapha Nkosi amakhosi sekunene kwenzeka emhlabeni mongcwele egameni kaJesu ngeke ngenzi kahle kwethu Nkosi amakhosi kula phakade vele siyawusokola futhi siyawuhlupheka emhlabeni siyakusha kula phakade mongcwele susa lolulaka lukhona kula phakade kubantu bakho mongcwele make kwabantwana bakho Nkosi amakhosi usipho ukuphila impilo zomhlaba usixolele lapho sona khona Nkosi amakhosi lahle kusenje manje kula phakade lezo zomhlaba sicela ukubekezela nempumelelo egameni laJesu ukumbukela khona Nkosi amakhosi ekemkhulekele wonke umhlaba Swaziland Botswana America Zimbabwe South Africa kula amandla Malawi kula phakade moya ngcwele abudo ngithi kuwe Nkosi amakhosi kuyenzeka imanga yomphisa kula phakade bese yathemba siyakhulela lona mkhuleko wonke uyawungena ngaphakathi kina bese Jehova amandla ukelunga yonke into nemali engafune kuphuma imali beyisebenzela ezimayini kuphi na kuphi Jehova abantu abaphula iziso bagula abantwana ezibhedlela basemajele egameni laJesu phakade haleluya kunendlela ebonakala inhle ngisayicala kanti isipho sakhona yimi mbukelo khona ekhaya banazo ukuthi ngaba nenkinga le kanjani isikhathi ekudinga ukuthi izinto zakho ungajahi futhi ungagijimi ungatatazela indlela ebona inhle ngisayicala but end of the end iba yimbi mbukelo khona ekhaya ngiyawugcina kulungile ngiyawugcina futhi kwenzekile amandla enginawo akusebenza alikho nje usengasebenza noma ungahamba lande ile yakho isebenza kakhulu efaka imali eza but ngisofana wenza okubi kumina kufanele wazi ukuthi nami ngidlozi lami liyawugcina ilanga lenza amandla angaphezulu akho cabanga ukuthi usuke unawo mbukelo khona ekhaya give up abantu ababhekisela phasi ngempilo uthi umuntu mawubhekisela phasi ngempilo uphakama kakhulu uphakama more ngiyacela ukuba ngibambisane sithandaze egameni laJesu namhlanje kungilesini ukuthi nenkundla lesini yabomama namhlanje ngithi nami ngikhuleka kunye nani futhi ngiyamthanda kule bakhona emakhaya ani prophet egameni mthandazi ePhethetive eMpumalanga namhlanje ngihleli futhi kuphi esigodlweni sami zikhona iwasho ngiyabonga inonini odiwasho ziyofika kumina kuzawulunga ngokugcina sidibele bekamoya phasi ikhandlela lelo mina Inkosi ngibusise